Kani kadai kadurdashan Meghalaya beringi pediang subahai pi barok syakatup kubur mentega miat syuban pai syik kubur kebubnya ini pechwai kimat berkongsan. Penmi ke yang dobalok subahai ke an Row Railways Amendment Bill ahajar afsau muban penkelai ke an Railways Act kendai sepak prapukundai bat penbah syuk ya ke board jong ke Railways Board. Dekok ke kam ke jam pok ke yang dobal tau an berklut ke jengatanya pedeng ke liang sensha bat liang persya. Lejak senok seng Kongres UMDC ke jirang ubah Victor Rani hadian berkentaj ai tiket ke seng NPP una ke bentar ke election MDC ke Bangsawan. Bat plia mau nongrem usembut menjerang bak ke jelau bak Preston Tingsong na ke bentar ke projek Shnai ke Surok Nongpo dan Sunapur ke Basau Kundai Kelur Tingkang. Kikubor kibubnya. Kaying dorbaluk sebah mentagasngi galapan mi ke an Row Railways Amendment Bill ahaja apusau. Kini ke an Row ketemu ban penkelai ke an Railways Act ke kendai sepak prapukundai bat ketemu ru ban kampen bahas syuk ke board jong ke Railways Board bat penbaharu ke rukom trekam bat jinglong light lut jong kini ketenat. Ya barok ki kendon hapok ke an Indian Railway Board Act ke kendai sepak san la ai jingmut ban kentup langno hapok ke an Railways Act ke kendai sepak prapukundai bat lingba kini ke an Row. Kini ke an Row ke wat lat ban pendam no ru ya ke Indian Railway Board Act ke kendai spa san da ke jing penrung ke bebiang ya ke kendon na ke bentar ke riti sensha bat jinglong jong ke Railway Board hapok ke an Railways Act ke kendai spa prapukundai. Parliament should be number of director board members of the railways के विरोध में उन्हें के Dorba jong ke yang dorba tau an jong ke rimenta ke sngi ke la sakhi ya ka jing ya tainya ke baklut apdeng ki MP jong ke liang treasury bat ke liang persya halor bon teli kimat ya ke ba ke yang dorba Rajya Sabha la pensange no na ke benta menta ke sngi kat bai ke yang dorba Lok Sabha la pensange shipor hadok ke por abuje no pai sngi Menteri Badai Pej ke kam ki jam ke yang dorba tau an Kiren Rijiju ula pendam juri ke liang persya ke bala ai jing tip ban pelong da ka jing penpau bom shania persya yu shong kono jong ke yang dorba Rajya Sabha ula ong bagaseng Kongres ke dai ban pan map na ke benta ke nie bat ke sokar kan pen pulom ya man ki liang persya bagi jing persya ban pen thok bria ya ke burom ke ijot jong ke kerdan u shong konor के लोग ना लोकतंत्र को मानते हैं ना चेयर का गरिमा को ध्यान रखते हैं आप लोगों ने मैं नाम लेकर कह सकता हूं टेलीविजन में बाहर जाकर के पब्लिक के सामने में उपराष्ट्रपति का नाम लेकर के आप लोग बेमतलब से आरोप लगाते हैं आप लोग इस सदन का सदस्य होने का लायक नहीं है Ka Nongston Block Congress Committee ke la pelong ya ke jingelang mentagasngi ha Congress Bhawan Nongston. Ya ke ni ke jingelang la pelong komisi benta nagi kam ki jam banjiet bat pentikna ya ke kerteng jong ki kertong na ke benta ke election MDC ke ban selong haus dam ajar apausan. Aga ni ke jingelang ke komiti da ke wei ke ser keralai ban kershan bat pa ya ke kerteng jong uba GNS Merthong kum ukurtong jong ke seng banyak aireng ke election MDC na Nongston constituency. Hadian kini ke jingelang uba Eric Carson Teo Lampang u Shongkno jong ke Nongston Block Congress Committee NBCC ula penbena bala shim ya kini kerai haringkat ke jingadon lang jong ke nongpej perman na ke District Congress Election Committee. Kumta nakaliang jong district observer na district team obadai ka District Congress Committee kilala ban pentikna bagi kod islak labia kum ka yeng hibro goi na po Nongston Block Congress Committee ngilai hunlang ngilai menjor ban ini trisitong na ko beta ka jingjok jong ka MBC election ada urusan na po arpinyo Nongston constituency. Uba Victor Rani UMDC berminta jong ke jirang ulami no na keseng NPP berulat ru banyes no bat keseng Kongres hadian bela kentaj ban ai tiket yu na ke benta ke election ban sawan. Kini ka jing kentiap seng jong u ke dei ke jing kela ke bakrau ke sain pertai jong kini ke tan. Ya uba Rani la pediang burom dekat tu kat ningut kinong elam jong keseng Kongres bat kumjuk ru kinong kershan ha ke jingelang ke belalong ha bernihat.
Kenika jungle jong kalanang penklan syuk-syuk ikaseng Kongres hajirang hakaba uba arani ula banlong ukertong na kenika seng haka election MDC. Kenika rai jong kapenpau ya kajing bom sngohun ke dekot keseng NPP hakane ke constituency. Keseng Kongres kampat pembina setia ke kerteng jong ukertong Henry uba arani udai uba hakamat do. Parti atau ajaran konsumsi. Dipaiba yang bersang dengan mereka dibagi kepada serpat kebijakan dan berkatnya. Hal ini election kebetulan tentang hal tentang ada besar. Unong ilam gaseng NPP ubadairu dekot ke kenhun Menteri Marcus and Marak ula kentok jur persya ekarai jong kesoka Assam ban khang ya kejing bam dok masih ke jakapat ba ula kenok bakane kejing le kadai kejing penkenya ke hok jong kepat nong shong snong bat kejing light luit banjit Umarak ula banjur bakar kombam kadai ke kam shimet bat omdei ban khang lat dakinu kinu kirai sorkar ula benrap bakum kini ki jing khang persya ke penhiar dor ke kendon sensyar pat ba ke pentiknai ke jing light luit shimet kini ki jing kren jong ki penpau ke jing persya ke bajur ke bedai bat kum kini kirai ha ki jela bemarkam Umarak ula yang scam ha ka jinget jong baki brieu ki dei ban yo e kamon light luit banjit ya ka bam ka di jongki. And that any government is putting on somebody in any states, I would say. So we have every right to have any kind of a food habit. Like example, we tribals, we eat so many things. So if you put restriction on our food habit, that is not a good thing. So our right to freedom of speech is also there. Right to economic activities are there. Our fundamental rights, in fact, fundamental rights are being deprived by putting on restriction on this state. Kaseng Kongres kelap penkrek benweng no eladian na kajing sunrop lang hapo kajing lam jong kaseng NPP hapo ke Khasi Hills Autonomous District Council aswa jong kador batlang kita long kubor na kani kesngi kila aidak action ba baro arngot ki MDC uba pensngan SIM bat uba Roni Lingdo kila syak penbor na ke AICC bat ke MPCC ban pendekut no ya kajing dei jongka bat ka liang persensyar ya kani kerai la kemi lenti bakan jah aswa kador bar ki HDC ke Banselong haga kat kendai terik unok perak. Kita kot keseng kinget ba ka jingweng no eladi ka dei ka bamla light setia na ka dau ba ka don ka jing penbor na ki babun ki liang. Kani ka jingle ka pen ia ki dak kishen ba ka don ka jing bom hun na ki kot keseng Kongres ha ka be dei bat kani ka jing ya sunrop lang. Ka jingmi no jong keseng Kongres kala ban pen kala shibun ya ka jinglong jingman ka san hima sima hapo ka KHADC. Usembut Menteri Rangba ke jela ubak Preston Tingsong ulabu yu mau nongrem na ke benta ke projek Shna Surok Nongpo dan Sonapur ke Basyongdor sap hu kendai kelur tingka kene ke Surok ke ba aspa kendai kilometer ka temu ban kampen bahai ke Lej Kawan Hari Bohoi District. Ubak Tingsong ula banjur ya ke jinglong bakongsan jong ki Surok bat kilenti ki sengkiem na ke benta ke Roy Kepar. Kani ke Surok kan pensuk ke Lej Kawan jong ki nong Shong Shnong bat kan pendunaru ke Polej Porwan. Uba Tingsong ula pembina syuk ru saya ki weipat ki jing temu ban siang rong ya ki Surok apo ka PMGSY Phase 3. Katu kat ningut ki nong alam Shnong bat ki he ki han ki le don lang hakane ke sungi. Ai bakan dalong sisa. Kabak penmentoi. Ya ka wei pa ka wei ke Shnong. Ya ka wei pa ka wei ke tunong ye. Bat kani ke Surok kabak kam suk tengah cucu ban ong ya ti kolong. Balai pau kilometer. Nadu nongpo hangle ha umden. Bat na umden sa 10 kilometer. Yinle da kata ka bengi om. Ka intermediate lane. Meghalaya kala khot bat pen traikam yaki riu shampang ban pej ban khmi hagabe dei bat kajing penek pensa yaki nyospa sap khandai teli tolong ombam omdi ki bakongsan habaro kawe kejela. Menteri Kejela Marcus and Marak ula pentikna ba on sedon katu kat ne kajing penbej hadian baki riu shampang kila pendam ya kajing ti benya jongki. Kasokar ketemu ban le geotag ya kini ki tolong ban kampen bahai ke rukom butian bat rukom penek pensa yaki. Kini ke projek kan sedang hadian baladak penkre ya ka detail project report ani DPR. Kini kajing ketemu ban pentikna ya kajing penek pensa iki tolong ombam omdi ki bakongsan ha kini Kejela. Kajing penyesno lang ya ki
kibor ke bayat da ke internet ru kan pentep kham kloi sha kibor badai khmi halo ke jing don kam ki babon. Most of the critical sources which has been identified last year, around 749 critical sources, rectification measures are going to be taken up. And then for this matter, expert has been called in, and then the project preparation is on. Hopefully, once it is completed, we'll be able to implement, I think, within this lean period. UMLA jong South Shillong ubak sanbor sulai lolit jurep ya ke surok ke badang shna ke balamang ndru kelur tingka naduk relebong syaduk surok Sherpi. Lakmi lenti bai keni ke projek on pendep ha ke basdang jong usnam ban sawan da ke jing temu ban penduna ya ke jing deheng kali ha keni ke than. Ubak sanbor sulai ula banjur halo ke jing donkam jong keni ke surok na ke benta ki pat nong shong shnong jong keni ke than kamtam ke jing yo jing mentoi ki prangut kirang ba shnong jong keni ke than. Ya ubak sulai la ya senran lang da ki he ki han ke tenat PWD bat kinong shong shnong hagapo balik jurep ya keni ke surok. Keni ke projek kalong ba kan long kum ka lat ke bakongsan hagaban kentiu ya ka yok ke kot jong keni ke than. Asli ki surok jadi ki bakongsan ba omtang gini kinong shong shnong hangne por robong. Kane kani arab ru yagi kinong shong shnong jongga gretar laban ke bon jongga ra laban ke bon father borsno. Namor kum ke bolong mentangi hangne por laban pulun borong kawai ngidon tang kawai ngidon tang asli ki exit bat entry kawai na civil hospital ba kawai na por ino point. Usembut Menteri Rangba Kejela ubak siau halang dahar ulalong kum ukongsan ha kesengi penkut ya kejing rekhie ke Saint Raj High Secondary School ya kejing ya lenti ba ndru postnam jongka ke balalong ha pelau jong kene ke school. Ha ringkat kejing senran lang jong UMLA ke juai berdeiru usong kenor jong ke muda ubak wailat Miki Shela. Lai snok lang daki kenrem kelendan ki ba kampau kum presiden jong ke Saint Raj juai ubak H toy bat u nongseng jong kene ke school ubak S Ram Paswet. Ubala syak penkup burom hakane ke sengi. Hakane ke sengi ladon ka jeng penkup burom ru ya kino hikai ki bela syong taj ka jeng ot lang ya ukik jong ka jeng dap ban ru post nem jong skul da uba adhar buat uba password bagi program tenrai. Uba adhar ulai ro ikasin raj ha ka jeng la jong ka ban kentiu ke puli putih bat kumjuk ru bandang penroi syuk-syuk ya ke puli putih hakane ke tan. Yes, kita nak kita support hari ini perintah WhatsApp kami baru. Ini adalah support. We are here to help you. Mentang ini pej ya kejing long jing man kesun beneng hatura. Kajing thiat kalong khat lai degree Celsius bat kajing shit kalong R degree Celsius. Kajing sengam gau hau mentang kesengi kalong nyau pun rio nak shispa. Kesun beneng kan rang terkong ki babun ki jaka. Mentapan ini pai kajing long jing man kesun beneng Shillong. Kajing thiat kalong san point nyau degree Celsius bat kajing shit kalong khat rio degree Celsius. Bat kajing sengam gau hau mentang kesengi kalong R nak shispa. Bat kesun beneng kan rang terkong ki babun ki jaka. Bat hajawai kajing khiat kalong 4 degree Celsius bat kajing shit kalong 4 degree Celsius. Kajing sengam kau hau mentagasi kalong nyopulain shispa bat kesun meneng kan rang terkong haki babon ki jaka. Jawaban pois ke bekut jong tuk pubon pek biasa ASEAN ni kini kimat berkongsan. Penmi ke yang dorbar Lok Sabha ke Ain Railways Amendment Bill aja apusau temu ban penkelai ke Ain Railways Act ke hendai spa prapa kundai bat ban penbahas syuk-syuk ke board jong ke Railways Board. Dekok ki kam ki jam hapok ke yang dorbar tau Ain baklut ke jingetainya pedeng keliang sensha bakeliang persya. Legisno seng Kongres UMDC ke Jerang ubak Victor Rani hadian berkentai ai tiket ke seng NPP EU nak kebentar ke election MDC Bansawan. Bat peli mau nong rem usembut menjelang bak ke jela ubak Presiden Tingsong nak kebentar ke projek Shnai ke Surok Nongpo dan Sonapur ke Basau ke Kendai Kelur Tingkah. Deparlok kat tungila pois bekut jong tup kubor jing mentaga janmiet hadu bangin syam flashai si hago jog ko bish boni pibaro.